Assalamu alaikum, hurmatly Universal Bazar YouTube kanalımızdan katılımcıları, жылкы сүйүүчүлөр. Biz bugünkü çıkarılışta ушул Оштун Араван районуна караштуу Гүлбар айылынан достор. Гүлбардан bugünkü çıkarılışta ушул Бурхан Каракеге bir аттын bir курчу келиптир. Алыбызда турган ушул чекир көздүн сиздерге bir маалыматы жеткизгени келдик. Эгерде ат жакса, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Анда çıkarılış тууралуу сиздерге маалыматты берип баштайбыз. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум. Арака, денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, өзүң кылсың. Аттын жанар bir курчу чыгат окшойт, а? Ооба, аттын раза курчу. Курчу анан өтө арзан, Арзан бу да, а? Ооба. Бу сенасыны ham өтө арзан коебуз. Арзан коесуз. Ооба, базардан ham арзан десек ham болот. Мисалы бир жолду чекир ат экен да. Ооба, бирок ат. Эми арзаныраак келип калды, сайдына арзаныраак коебуз. Кудай кааласа, сенасы зор болот. 5 кашка. 5 кашка. 5 кашка. Жаш тууралуу айтыңызчы Карака. Бунун жашы ham жашы, 6 жаш жашы. 6 жаш. Ооба. Мына достор, чекир. Анан үстү ham яман толо сайдына менен. Толо. Жаңы Аркасы минип дагы. көрдүм эле сенен алдынчы. Аха. Көр, bağ koysa moynu canıvar. Üstü yaman tola geldi. Moyun jagıç. Bunda tartып koygan ya, endi öken canıvar. Endi. Жакшы. Көрүнүп турат ат негизинде. Жашы 6 жаш дедиңиз, а? Yaşı 6 yaş o. Kara canıvar. Булагы кандай? Эми теке улактын аты, ака. Ya bu atlar hem jügüret de kuda kalacak kara canıvar. Любой жака жүгүрөт тең, а? Liboy jaka jügüret bular hem. Тоған ака, буроолорун көрсөтүңүзчү. 5-5-inde ат окшойт, а? 5-5 дагы даяр ат. Boyu kaça çıkar ki? Boyu şu biri 55'ten öyderak, biri 55 mi, biri 60'ın ortasında da. 1.55'in üstü çıktı lan diken tour aydas. Biri 55 mi, biri 60'ın ortası. Biri Suogay'da. Suogay. Ova. Arka hem iki tavdan uçkarsam benim olan bota. Bunun özü joş bu. Ha, bu ne canıvar. Parmağına joş, ha? Tokan aka qayсы жака буя караса бересиз, кандай кыласыз дагы? Буя караса бербейсиз. Bir koy verince. Kara canıvar, şamal desene. Şamal. Toktoşu dağı cayında. Koy ver daha bir koy vergin. Daha bir koy verin ha, Tokan aka. Bu oldu bu. Keçiga жүгүрө турган экен да, Карака. Bular karabaylan canı pişik bolar degen. Canı pişik Yüzürük bolar. çekevay de bular. Vatan şu keçine bağı vursaçı. Aha. Taptımını o yanan göçmerat bular. Көшмөрдөн. Az maz Мен быйыл булакта жүгүрүп атта, бул ошого бираз сууту келиптир. Спортсмен болуп калган да булакта. Жеши жакшы, а? Жебиш. Немелер yok kafalada. Жайында. Tokan aka. Сөздүн башында эле уже адамды кызыктырып койдуңуз. Өтө арзан жөндөй коебуз депчи. Арзан коебуз. Эми баасын айтың, канча дейсиз, Карака? Boğasını Eli surayı duran mı? Boğasını 145 bin son boya. 145 mi son? 145 bin. Aman. Pazarda ya bilmem ben. Bunday sen az 200 bin deydi de bunday atardı pazarda ya. Doğru. Attın hiç kanday ayığı yok saydılar. Daha arzan koysaçı prosta ya bize arzanırak gelip kaldı. Aha. Satış gerek. Maksat Satış gerek, ha? Жакшы. Dastavkalarını ham любой жака uyuşturup bereriz. Uyuşturup beresiz. Жакындан тартып коюп путу колу bir жеринде ham дефект жок. Айыгы жок, а? Ооба, kasal pasal баягында бирдеке девам ойлошпосун, арзан болсочу. 145 миң сом мына достор. Кеми бар, айтылган баасынан кем болот, содалашып, баалашып көрөсүлөр. Доллар эсебинде чак экран бетине жайгаштырдык. Көрүшүңүз үчүн аман туруңуздар. Kara canıvar. Şamal da.